वुसु गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब। उदालगुरि जिल्ला वुसु एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंजानो थांगासिनो दं इन्टार डिस्ट्रिक्ट वुसु चेम्पियनशिप 2026। 23थि साब जुनियर आरो 23थि जुनियर हौवासा आरो हिन्जावसानि इन्टार डिस्ट्रिक्ट वुसु चेम्पियनशिपआ फैगौ 29, 30 आरो 31 आगस्टआव उदालगुरि DSAनि स्टेडियामाव खुंफुंजागोन। बेखौ बानजायनो थाखाय दिनै गंसे बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय जादों। बे बानजाय आफादाव मासिगिरि महरै BTCनि मावफुं सोद्रोमा प्रेस मोसाहारि, मावफुं आफादगिरि जेकब बसुमतारी, लेंथंगिरि सन्दीप भुइया बिथांमोना बाहागो लायो। बानजाय आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बादायलायनायाव गासै सा 600निबो गोबां बादायारिफोरा बाहागो लागोन। 2026 मायथाइनि नैबे आगस्ट दाननि 29, 30 आरो 31 सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे 23 साब जुनियर आरो जुनियर अल आसाम लेभेलनि जितु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां नैबे चेम्पियनशिप बे बादायलायनायनि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय जितु जोङो मोनसे कमिटि दादों आरो बे कमिटि हिसाबै दिनै जोङो प्रथम जों बे अफिसखौ लानाय जादों। बिनिखायनो अफिसखौ लानाय जादों जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव दिनै बे जोंनि जानो गोनां माने वुसु चेम्पियन 2026नि जितु जानो गोनां बे बादायलायनायखौ जाहाथे मोजाङै खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो बे खामानि मावनो थाखाय जों 3 टिम दिनै जागासिनो दङ। दा खोथाया जाहैदों मा जों बेखौ बोरै खुंफुंगोन बेखौ जों सावरायलायबाय थादों। जितु जों अलरेडि कमिटि जितु दाबाय आरो बे कमिटिनि जुगिदि जों मोजाङै खुंफुंना हरनो हागोन बेखौ जों मोनसे फोथायनाय दं। मानोना बे मोनसे गेलेमु आयदानि हाबाफारि बेहाय गोबां रोखोमनि माखासे एक्टिभिटिस थागोन। अल आसामनि माखासे मोजां माने वुसुजों रिलेटेड आरो वुसु गेलेग्रा माखासे प्लेयारफोर दिनै बेहाय फैगोन। बिनि माखासे गोबां रोखोमनि एकोमोडेसननि खोथा फैबाय आरो बिसोरनि बिथांमोननि माने जाहोनाय मोजाङै जोथोन लानाय खोथा फैबाय। ओंखायनो आङो BTCनि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जितु बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जयै जों मोनसे कमिटि दादों आरो BTC आफादगिरि हिसाबै आंखौ बिथांमोना सायख'दों। ओंखायनो आसा खालायदों जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानि माने अननाय नांगोन, मदद नांगोन जाहाथे जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जाहाथे बेखौ मोजाङै मावफुंना हरनो हागोन बेहा मोनसे फोथायनाय दं आरो आसा खालायदों बे सानथामनि हाबाफारि माने जितु जोंनि गेजेराव जागोन बे मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो खमैबो 600 बादायारिफोर फैगोन होननानै मिथिनो हादों। दा बेयाव जानाय थानायनि गोबां हिउज एमाउन्टनि गोनांथि जागोन। बे बाजेटखौ नोंथांमोना बोरैहाय बुंगोन? बेखौ जोङो सावरायलायदों जे मोरै हागोन बिनि जितु जानो गोनां बे हाबाफारियाव माखासे नांथारगौ बुस्थुफोरखौ जों होखानांगोन। जानाय थानाय बेब'स्था खालायनांगोन। ओंखायनो जोङो सावरायलायबाय थादों बेखौ मोजाङै जोङो मावफुंनो हागोन आसा खालायदों। बयनिबो हेफाजाब मोनबाथ' बेखौथ' मावफुंनो हागोन, मावफुंनो हायैनि खोथा गैया। ओंखायनो मावफुंगोन आरो बेखौ। दा बियो इन्टार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय आसामनिनो जागोन। बे मोनसे गेदेर मान सन्माननि बाथ्रा दङ। बे मोनसे उदालगुरियावहाय खुंनो लादों। बे नोंथांनि थाखाय जोबोद मोनसे सन्माननि बाथ्रा। दा बेखौ नोंथाङा बोरै लादों? बेखौथ' मोरै लादों होननायनि खोथा गैला। जितु मावफुंनांगोन दायित्व जितु होबाय आरो बियो जोंनि मोनसे इयुन लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे मोजां लामाजों जोङो आगान सुरलांनायाव जाहाथे जोंनि खामानि मावनायानो मोनसे एग्जाम्पोल जानानै फैगोन आरो मानोना जों लाइमोनफोरखौ जों माथ्र खुगाजोंल' बुंबाथ' जानाय नङा जे मोजां लामाजों थाबायनांगौ, मोजां खामानि मावनांगौ होनबाल' जानाय नङा। दिनै जितु माने वुसु जायफोर गेलेग्रा लाइमोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म, मोनसे स्पेस आरो बेबो नों माने अल आसाम बिटिआव माने जानायखौ जों उदालगुरियाव दिनै मोनबोदों। ओंखायनो बेखौ जों मोजां खुंफुंगोन आरो ओंखायनो बेनि थाखाय जों 3 टिम जादों। थेंक इउ। আমি এজ এ ফার্স্টলি আমি উদালগুৰি ডিস্ট্রিক্ট উচু এসোসিয়েশনের পৰা আমি ভাবি আছিলোঁ যে এবাৰ অল আসামখন পাতিম বুলি। তো আমি এনেকুৱাই মানে অল আসাম এসোসিয়েশনক আমি পারমিশন লৈ ইয়াতে স্মুথ মানে রেজিস্ট্রেশন কমিটি এটা বনালোঁ। তাতে আমাৰ RC প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে প্ৰেছ মোছাহাৰী BTC EM তেখেতৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে ইণ্টেলেকচুৱেল উদালগুৰি বাকী আৰু বাকী ৰিপৰ্টাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল লৈ পেলাই আমি কমিটিটো গঠন কৰিলোঁ। আমি আহি থকা
29-30-31 আগষ্টত মানে ভালে ভালে মানে গেমখন চলাই যাবলৈ মানে প্ৰস্তুত হৈ আছে। কিমানজন প্ৰতিযোগী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব? আমাৰ প্লেয়াৰ টোটেল 400 পৰা 450 প্লেয়াৰ হ'ব। মানে আণ্ডাৰ 9, আণ্ডাৰ 14, সাব জুনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ এইখিনি। এই গেমখন চলাবৰ কাৰণে বহুতজন মানে ৰেফাৰী দৰকাৰ হয়। ইয়াতে ক'ৰ পৰা ৰেফাৰী আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছে? ৰেফাৰী ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট কোৱালিফাইড জাজেছ আছে। বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট, অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰ্তমান কোৱালিফাইড জাজেছ যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ ভিতৰতে এই তিনিদিনীয়া গেমৰ কাৰণে মানে জাজেছবিলাক ঠিক কৰা হৈছে। গুৱাহাটী, সাপোজ আপাৰ আসাম গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট, লোৱাৰ আসাম, সাপোজ কোকৰাঝাৰ, নিউ বঙাইগাঁও, BTC বাকী, যেনিবা চিৰাং, বাক্সা, তামুলপুৰ, গুৱাহাটী, কামৰূপ, বৰপেটা, এনেকৈ বিভিন্ন আমাৰ আসামত যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাৰ পৰাই আমি চিলেক্টেড কৰিম। কমচে কম 60জনমান আমাৰ ৰেফাৰী লগা হ'ব 3 দিন খেলত, 2টা ইভেণ্টত। আমাৰ ইয়াতে চান্দা আৰু টাউলো হ'ব। টাউলোটো হ'ল ৰৌটিন বুলি কয় ইংলিছত, এটি টাউলো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেটছো হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি 50ৰ পৰা 60জন অফিচিয়েলটো ঠিক কৰা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতা ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব? আমি এইটো ওদালগুৰি ষ্টেডিয়াম, যোনটো ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম, তাতে হ'ব। আৰু এটাটো হ'ব আমাৰ কালচাৰ হাউচ আছে। আমাৰ কালচাৰ হাউচত 2টা গেম আৰু তাতে আমি ষ্টেডিয়ামত 2টা গেম, টোটেল 4টা এৰেনাত আমি খেলাটো আৰু চলাই যাম। যিমানখিনি প্লেয়াৰ উপস্থিত হ'ব বা আহিব অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত ৰখাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে? আমি কালচাৰ হাউচ আছে আৰু ষ্টেডিয়ামত আমাৰ নতুন যোনটো ষ্টেডিয়াম ওদালগুৰি, তাতে ৰুম যথেষ্ট আছে, তাতেও থওঁ। আৰু লগতে আমাৰ ট্ৰাইবেল গেষ্ট হাউচ আছে, তাতে থওঁ। লগতে কালচাৰ হাউচ আৰু আমি কলেজৰ যোনটো কিছুমান ৰুম আছে কলেজত, তাতেও আমি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু জাজেছসকলকো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ থ'বৰ কাৰণে। এখন প্ৰতিযোগিতা পাতিলে খালি প্ৰতিযোগী আহিলেই নহ'ব, জাজ আহিলেই নহ'ব, দৰ্শকো লাগিব। দৰ্শকক আপোনালোকে কি বুলি অনুৰোধ কৰিব? আমি দৰ্শকক আহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ DC কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আছে, আৰু টাউন কমিটিৰ আণ্ডাৰত মানে মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত, তেখেতে থ্ৰুদিও আমি ইনফৰমেশ্যন দিম। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দি আছোঁ। আৰু আজি নিউজৰ থ্ৰুদি মই ক'লোঁ, ওদালগুৰি বাকী যিমান ৰাজ্য আছে, আমাৰ এই 3দিনীয়া গেমত খেলত মানে আহি পেলাই চাই পেলাই আমাক মানে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই যাতে মন ভাল হয়, প্লেয়াৰবিলাক যাতে উৎসাহ হয়, এইটো কামনা কৰিছোঁ।